Эксериетле стрессны дuygan insanlar pek tez azalar, çünkü aşamak pek de istemeyler. Lakin şu hadisenin başka tarafı da var. Bazı kişiler aksine stres altında olup çok aşamağa başlayıkenler. Eğer de siz açlıkka bakmayıp çok aşasanız, bu psihik bozulmasının göstergecidir. Eğer de sizde esasen tatlı yemeklerini aşamak isteginiz peyda ola, bu hadisenin peyda olup sebebini tapmak zarurdur. Birinciden, böyle eveslik xromның, magninin ve B gruppadaki vitaminlerinin eksikliği hakkında aytmakta. Misal üçün xromni ette ve deniz mahsulatlarında tapabilemiz. Magniy ise qara buğday ve sebzelerde mevcut eken. B gruppadaki vitaminlerini ise çeşit grupelerde tapabilirsiniz. Когда мы говорим о тяге к сладкому, многие очень часто прикрывают эту потребность в том, что якобы мозгу необходима глюкоза, именно поэтому они перекусывают сладеньким. Да, действительно, глюкоза – это важное топливо для мозга, но мы же знаем, что глюкозу можно получить из многих разных других продуктов. Но это могут быть не конфеты, например, а это может быть полезная каша, или это могут быть овощи, там тоже содержится глюкоза. И глюкоза оттуда будет влиять намного благоприятнее на наш организм. Мы не будем набирать вес, у нас не будет скачков настроения, скачков инсулина и так далее. Bilgenimiz gibi stres bu energiyanın eksikligidir. Bir yarama vaziyet olup geçse ya da yuquğa toymasanız, bu şeylerde streske aylanıp tatlı şeylerge aveslikni doğura bileler. Böyle stresler ahır hastalıklarga da ketire bile. Şunun için o'z sağlığınızga gayet dikkatli olunuz.